Netherlands police te chuan khowela Ruihhlo tolrutu lian ber pakhat chu Australia in mantura thu an chuangin an mana si chilo pa hi Chinese ania Canadian mi ni na anei to thungani the company how to pa bernia shiat ania Asia khomwal puya Ruihhlo salna dollar tluk le dingon somsari zet hi an pol hian an thunun me kani police ten khowela mishing an mandu zinga langsar ber pakhat sia hi zirtomni khan Amsterdama Schiphol airport a man ania Australia chuan anrama achung thurel ani theinan laklu dan andap ngal me kani Australian Federal Police chuan the company Samgor Syndicate tia shet bokhi anrama dan lova Ruihhlo tolruk za somsari vel zet bultum tu ni in an soya kumsom nga le paruk mi sia hi Mexican drugs lord Jaw Queen El Chapo gasmen nen po an sumdon na huang an zaudan le an len dan ai nana wangin te khin hial alo ni to thina ni Australian police te hian kumsom chuang sia hi an lo zui to a zirtom nia khan Canada pan turin a chuak don ti an shefu ta ni police in thu chua an siama chuan sia ming tar lang lovin kumsang ni le som pakwa khan man na thu pek chua ani thu an soya Interpol atanga shiat tirna an donangin Netherlands police sian an lo man ta ni Dutch police thuang tu chuan most wanted Lisa chuang sa nia chuina thu kan donangin man ani ta ni ati ani Reuters point achung chang a chuina hi kumsak ni le som pakwa khan ti chuakin Asia most wanted men an tia news agency hian atarlan dan chuan US chuan kumsak ni le som pariat khan an polin methamphetamine an thalna man ringot hi dollar tluk le dingon som pasari atin phak hial an ring bokani siaman tuma be pui thlak na operation kankar an tia hian khovel ram sang sanga pol som ni chuang anin nam hnoya an zinga hian AFP chu amhasoi tu ber an ni thu Reuters chuan atarlang boka sia hi Macau Hong Kong le Taiwan in karvela tun nai kumeng moza chu ate hoi kwal ni in an sia kumsang khazakwa somkwa chhovela po khan Ruihhlo tolru ka wang thovin United States a kumkwa zet alo tang to a Australian chanchinbu te chuan an man the hi kumsom ni vel chunga an police tana lo tlin na lian le poimo ber ani thu an sia kani Chinese le Indian Sipaite chu Ramriah anin sual boy le ni in Indian chanchinbu te chuan an tar langa le lam le lama hliam tuar po anom ve bokani he thil hi ni lai ni kalta a Sikkim marlama thleng nia soyania India Sipaite chuan enge mo thil te naw thleng awma chin fel ani to ni in an soyani khowela ram lian ber pani te hian Ramri thui takin tromin re takata to an lo boy to a ram pani hian le lam le lama an ram chin sau tak an hau ve a nikum jun thla khan ladaka anin pek sualna po India hian sipai som ni zet alo chan to ani chanchinbu te chuan tun tuma thil thleng hi Sikkima nathula pasa ani thu an tar langa Sikkim hi Bhutan le Nepal ram ten an kar che ni in Ladakh atanga kho chaklam kilometer sang ni zanga chuanga hla ania thunei tu te chuan Chinese sipai patrol ten India ram chin dailu an tuma no kir an ni thu an soyani Indian Army ro chuan thil lian tham engma athleng lo ni in an soi thunga thu chua an siama January ni somni pakhat khan North Sikkima nathula huam chunga engemo in shia thiam lo na aoma tual chunga commander om ten ti dan pa nga yangin an ching fel ngal an ti ani India le China hian kilometer sangthum zali somli zeta thui Ramri anin troma Ramriah hian lui dil le vuram tam tak aoma hei wang hian ain son zung theya mun tam taka Sipaite hi an lo inep to thina ni thina a thlen tamber chu ni kumjun thla a Galwan Belia anin phek sual na kha ania China chuan he thil thlanga hian an Sipaite le hliam anom leom lo asoi ve lo ani jun thla a Intibuai na a thlen hnuwa hian ram pahni te hi anin be cham chia anin biak nu nung ber po pathian ni kha ni in Sipai commander te anin biani ram pahni te hi anin hir ngawani chuan khoi ve point chan an nga thei hle do na China hi India in sumdom na ram thila ador tamber ram ania
kum sang kha zakwa somruk le pahni po khan ramri chungchanga anloin do to a hemi chum hian India chu atlom nge ani India le China Sipaite hi ramin chu le ramin dai saka in puna wangin anloin be fo to a Pangongso Galwan Valley Gokra Hot Spring le Nakula te hi ram pahni Sipaite inep na hun langsar tak an nia Nakula pa sa ngei po hian ni kumme ni kwa khan India le China Sipai za som nga borvel te chu anloin be to a liam tuar po anom nual nge ani ni kuma ladak lama boina chuak chingfel turin India le China hian voi kwa anin beto a pathian nia anin biak nun bera po khan India in ladak ramri china China Sipai omte nu kir tura adu na le lamin athak theilawa wangin thumum soi chua ani lovani China chuan Arunachal Pradesh line of actual control a khwa adin chu soi sel theilo tia soin achan chu Arunachal Pradesh chu apom ngai lo wang ti in asoyani India Ministry of External Affairs te chuan Karkalta tirlam khan Elesia China khodin chu an hriat thu soin hei hi satellite thalak November sangni som pakwale November sangni som ni khai khin na tarlan ani nuwa asoyania heng khwa te hi Arunachal Pradesh le Tiber Indriana Laivel Sarichu River kam Upper Subansiri District Arunachala din ani Indian official te chuan helai bial hi kumsang khazakwa somnga le pakwa tang toa China thunun ti in an soya India le China tena Ramriah an ngai dan ai nan lo na hun zinga pakhata nia Indian official te chuan ahma point China chuan helai vela hian military barrack alodin to thu an soi bokani thingtang khwa din hi analyze te chuan China in helai bial aram ani zia hoi sen taka achal na ni in an ngaya China chuan Bhutan ramri bula po aram nia achala mishing chen na tur khuwa adin to bokani Chinese Foreign Ministry chuan China in Jiangnan region a kan din mun a chiang renga engtiklai ma in Arunachal Pradesh ti hi kan pom ngai lo ti in thupuang tu huwa chuning chuan asoya China in kan ram chunga masom na le ruam han na kan siam te hi thilpa ngai ania kan ram ania wangin social thiang lawani ti in asoi bokani Communist Party run Global Times newspaper chuan tu hnaya helai borvel hi China sarkar in apom ngai lo tia soi bokin China le India chuan helai area hian ramri kham an la nei dun ngai lova hei wang hian India rama China in khwa adin tia pu thei ani lo ti in Khian Feng Director of the Research Department National Strategy Institute Tsinghua University chuan asoi bokani China chuan Elesia ngai dan map in thlengton adu ngai reng lova hei wang hian engchin nge athunun na hnuaya ada ti hriat thei ani lovani tuna China in khwa adin na hun hi kumsang khazakwa somnga le pakwa China in Assam Rifle Post abe na bullok ni in Longju incident tia hriat lar ni in Makmuhan line atanga kilometer nia hla ani boka China in apom pui lo ani kumsang khazakwa somruk le pahnia tang khan India chuan helai area hi a patrol zui lo bokani China in khwa adin na chan hi poverty alleviation village ati program hnuaya akalpui nia ngai ania nikum khan pangda Bhutan ram chung kilometer thum anga ngaya hetiang bok hian khwa alodin to boka Arunachala China khodin thar hi border village lar yomaya tanga kilometer somthum vela hla ani bokani US President chuakta impeachment Donald Trump impeachment trial chu thalea nei turin son hlat ania Senator Democrat le Republican te chuan thalea trial nei tur hian thutluk na an siamani House of Representative Democrat te chuan voina hian Senator helna chok chuaka an pu na an thonanga ma se February niriat ma chuan hemi chungchang hi soi chua ani don lovani Donald Trump hi Democrat te chuan US Capitol boina chuak mi paruk an thi phana kha afui porna wanga chuaka an pu ani Trump hian ni kumlama Senate in impeachment trial a thiam an chantirna tanga kum khat aral na ni chia impeachment trial voi ni na hi ama chonang Donald Trump President Trump hi nilai ni liam ta khan azo to a Washington a chua san fel to boka ama thak tu Joe Biden chuan office alwa to bokani
China a rangkachak khura tang mi som pakhat te chu nimin khan chan chua an ni towa tang song song ero chan chua an la ni lawani January ni som khan China Shandong province a khijia khopuya husan rangkachak khurlu na chu thil puakin ati chia khur chunga mi som ni le pahni te chu chuak theilovin an tang ani nimin pathian ni khan an ram huna chamadar som pakhale mini som pathuma tang singa an chan chu ama sakber chu khura tang hian an la chuak ni in jin huwa chu an atar langa ataksa achak tok lo the ni in an tar langa damdo in an panpui nga lani midang som te chu ama saber an chan chu anaya thuk zo khura tangin an khai chuaka an zinga pakhat chu a hliam boka midang som pakhat atang mek zinga pakhat hi chu athi to ni in an ria adang som te chu an thingi an damti an hrelo bokani chan chua zinga then khat chu an chan chua na thok tu te hne na hian an ta na tanga metar za athu ka midang pakhat atang ti soin huninge mo chen chu an be pop thei to lo ti an thrila chan chua na thok tu te hian an chan chua to te bak hi an be pop thei lovani thil puana hun hi rangkachak khurlu na tanga fit zariat vela thu ka ania an tang ti an thiat nu hian chan chua na an thok nga la January ni som pakhat khan dam chuak te thom hi an thre chawani thotan ni liam ta kha chuan chan chua na thok tu te hian lekha te po an thon towa hengmi te hna hian cho dam doi le anin tuam lumna turte an pereng bokani China hian ama point hetiang har sana hi a thleng zeu zeu towa nikum September tha po khan anram chim thlang lama lungal thei khura mi som paruk chu tangin an thi towa kumsang ni le som paruka po khan lungal thei khura gas puak wangin mi som pahni an thi to bokani